iyang kasilelia met yei sabmatel program and ranwit kailan ayo program eu mapinsyong katakataw o kapkapesya ira kasampalakan mapitata ninlimatel volpe saruwat kailan ayo ong mulai and ranwit amoy at tungal sakratan kapun o wow dan pacengat menen sakratan kapun o wow kan perlawan lapoy betal dan program and sujukan rangut caitan kecil korang apa saya pot me kaunapta o alalti sang dan NGO Pacifica Renaissance YouTube channel o video watch perlawan kaunapta sang Operation Polpe Historical Preservation o Dr. Takuya Nakaoka na Uya Executive Director and NGO Pacifica Renaissance Rakat o Chorus Pato ng program ng rangat kailan ayo. Itual sakaratan kay panipon eriksyokan pun PU isyoka nan lekent ko nanalang ko itual sakaratan wow kipeton pun PU sak monay pan patuan taulan nan itual kisinsay oralap o motomot kumal katin kupure puisyutre patuan pungin masanin pun PU uipan patuan sakarata ni patro mangay nintuan na itual koyak ngay Itiler Santos ay kapin konot siyang isipaw na matong tet matalamin uipan patuan soya all riyaman matapiyotong win punpig sakawan punpig kailan ayo miye olaman makin kausan nan kausap salatak ng wisonu olmanat shansalki uwane ma pueki esola kakilang wasa o palpali wilikak tito perela poron meseko o salanga pilsola rong wasa mao o peni kauno patawasakis o iwentiang ye kasaneti peni o awyawi ansona mela epiluyata elin kapatriu mayral patuan elin katriu o mareta o ishantiang wasa wonon o nonop epan mela mumone shantiang wasa epil kasaleta me ansho rey e uya wonon tu wasa pueki puel trepta patriang paluare o kalawan truke kan piltau labdo o katrangetiang nan puel euran emanol me atan ki luk nan sapoe aparato poen truang ernie elelre eran mawi olo shoto sapeng poe shoto nokrong wasa o epil shoto kilang ismo ap katkatete uten ngaro i pasoratasang olo nan puelo o muitatasang kalawan truka kapon paluare o iyari kapaurata ari elin katriyo pitpesang o marang pon kailan pat me olo wonon laleo ari elin katriyo uyata truka kay mo siya tapon kailan pato uyala kapotan pato uye lingilingan lalaturan mot lugar kapaurata utan ngaro balikrata irapatruti ni aror lelwasakis me atan ki likin panwi iralel mo uwolol uiratiar pin karatiu te pun karat irar taketa o kokotala matalani iralel likin kinakap uap ngalangalti o ira tauti sang pun kilin karatro o luk pil palikrata utan ngar ira urolong nansap niaralel nansap ira komal
o luk uten nekonan kisin lisair kis o uten tiang pulmatakin naniak nan lisairo mesyutukak naksang lalatoran wat irail pan kin kamakale sang uten sang manta pilpureng pulmatak ira patrota sang tamosyel sang wasaw rakiyang aten wasaw sakaran nget iraw katalang po nalanway nan kausap kinakap moy nale luk tro kila uten ngar po ekisukata wasaw irabil patrona ng aten wasaw nan nget niaralel po nalanway wasapung o maramot tak ira komalti wasaw o kiyang aten wasaw pan maram ira komal wasaw o rano pal ay rakasota tatulul tala po nululin kinakaw niara taulul tala ira kasayang timana ka priyaman may pansyakan may lapan katira uray trupanan nagsintolikis irar kauleng luki utanengar arano poyo ral komal wasaw o kiyang atan wasaw tulon may pat luki utanengar pilkosota taulul talasang mo o pilkomal ti wasakis upan masel sang wasaw ay rakiyang atan wasaw malieti uyayo masel lautin punpe niaralel pun palangan ululin kinakap pun patrapatriyo irapil komal wasaw o niarapil masel sang wasaw irakiyang atan wasaw ponyang pileo masel lautin punpe ora taulul kotela landmark o lel pun tren may taulul longala pun lukopen pun tren may o purtila patrutila lukop nan patrapatril lukop out ki walin kiparan wal tatay pun wal rap kait lawasakis o tulungata kipariyo o irakiyang atan wasaw maslik patanay rakita likin mesa naramas soto makilangra iraro wata taypo tolula ni imuin patrapatrin lukop o lalwasakis soto sansal tame luk tiyakiti tetrepakata o kapoposang kaymun paneo lukap monti o tokalang kaymun paneo o kapasatang panew o pureng katsangitiyang iyer patrone nga ten wasaw trukon niyara masyelta sang wasaw irabruiroy lang tolawalang o patruan tiyang nga ten wasa mayra komaliew kapin ira kaitala po nululin tolawalang o purtila palimesen wasaw o komalti ni peyo luk kitang taypo pun peyo o irapil komal wasaw niara patrota sang mo iraka kiyang aten peyo pen kipar no yamamor lel ranwat o luk tiyakata mekot wasaw irlong pane o tukutiyang iya irato lultila len niaror ira pulikiti taypo nanaror irato utape o takeyila naniyak uyayila tao pot irapil kiyang aten tao tawan kipar tao mengor pilalatoran mo iralali kiniyak iratotang pun takayu may atan kiramay lang iratakesang takayu o wasang tukan ororin tulawalang niaralel po nairo irap sirakiyila siyo pot siyang na nairo o patruanta siyo patpatrutala kataw peitak niaralel kataw peitak irap komalti o patukuti siyo mo o lukap kapitisang mekot met tukutiyang nanetungal neo o pilpatukuti morin wingkay tipusaw me kapiteyo a kapareta tre o osata uyata trukay pot o lautila syangan man yu kinkoto tungale me Israel katan kiyan siya o kitetik
irarkin kilikilang makitin mana ko mata we aral kin ko to tungala tuke o purala tungala shewo o patpatungala irar mata we ta iran shom irat tungale tuke me lu kapiteyo me momon namau o kalito ay rapil kapatayang shewo irat tungale tuka teyo kola tungale shewo me mau sana mau ira litapuki rira kaparati tipusauria wo pon katau peita ko toto ira katungale kita ton sapo o ira bil ko sang wasa patotam pon kisinta kamera takei katau peitak o tolula pileu sap toror meira patuan katan ki pesiko irapil purang patukati tukar ya potro pon pesiko e poitasang katau peitak irapil kaparati o toto irapil katungale kita ton pesiko ni shouting koros ton wasa pankin patro panerera rail pankin pereperen uya kokol o wasaran irapil patro pesiko mieli yaman makin patro lang atan ki katillang atungal sirapin shiliman sirapin ko ap kurongorong mumon kaperanin pesiko o maniyang kausan wasa ewan show te eupong sirapin lauto ap waitila pesiko wawai kokolo karelang wasa men katete tamerken wiuya awasa rano pal apuratala lang ukosaneti me pungin murio apan matangasang pungin maweo anso mele puretila pesiko e kola o karanla ay ral tiarata paroketi o shalieti ral shalieti o lapata iral pil katungale kita tuke ka o ipil kausan la pesiko katilang apkin kalkalala pak rena tungal siripin riameno yawasa siripin lauto patrolay siripin ko kin sapeng ki may rasoto wewe ki yawasa kolay siripin ko pilmetawe tayran rapaki tila ni sap me kin peraperano ye pesiko irar ko saneti eupong iran patrutila rapatutila patupatu kokolo karalang wasaw arano pilpal ay rapur pratala lang ira pilkosaneti pungin murio irapan matangasang pungin maweo niaralel pesiko ira pil kokolo karalla ara pil parukrati pil sherli rati ira pil katungalikin rata ksen tipu shauko irail mila pesiko anshokis o irail ap metawetaran puratala lang para lalu kita rail tungal nono pramen patruan taksyan tuke ka patruan tala lang paran patuki irail tiarata me shew sutrakak apal tipusyaw sutrakak usik tala lang syakaw te tipusyaw teyo imera metawe mekak pare ale karain mis o kiyang nanaray lukaw ko nan soy portrait kasaleta metene irail ato po kita lang o irail patuan tala o patok kapara o irail apil syukusyuk lang ewan siya o irail syukusyuk o tipere ap mureti nan kausap salatak wasa masaylo kon luko wuten ngar trepta sangi riye yan sawo masaka trepta parpasang nan punpi ukchal uyata tong kilala to ranwat uyala tipusyaw ka siyang palyo nan palian tiyak o sangan sawo saka trepta miya po pwekiyar neket na narail ko yemet shayin sakaw nan punpi o ay siya ipotrorowe likin me korokoronga kumailen nakatin kainanela potraki may patuan.
Yei match sa matay program and ranwat kailan ayo. Program eu mapinsyong katakataw o kapkapese irakasang balakan mapitata nin matay ponpe sarawat kailan ayo ong may and ranwat. Sa patrongan luglugat kupurakan ong nan program and ranwat kailan ayo. Mapangkin kaunapta nan wingkan mapang patroto. Kalangan dan kubur korus o kasilelia maingko. Saraban mo nag-approach,